Wanjiko na Hiram acio makiria turato twa keki yao. It's a baby boy. It's a baby boy. Acio. Hiram, keki kwaje? Karato niko gesa. Gechonjo? Ati mwana. By the way ni kijana. Arokari. Tamutarajira kumumuthi. Nyamandi. Sasa kile muratara. Ajiko. Tuko aje nasikia aje? Nasikia poa. Nasikia poa, acha tuseme tu nasikia poa. Ndio sababu ndio wakirato. Wetereira mwana. Very good. Muthenya wa muthe uma mwega muno makiria Hiram. Tuma na baby shower. Ukwira andu ati ndule wana maundu ta macio na ndule wa maigua kundu wa mono wa muthe. Hari gitonga kiho kia Naivasha mutumia wake ari hakuhi kuha mwana. Ngigua ati kwari na baby shower. Ngirigwo baby shower ni ndu. Ni hindi ndamenya baby shower ikoragwo ihana. Okay. Na yakwa no akiona ironwo ni andu anako. Neguo. Ngacokeria Ngai ucio ngatho ngĩmũtũũgĩra tondu. For sure muthe ndimukeni. Mukeni muno. Mande niguo tukahoera care, ndi kana wia ni tugotoka anoint care. Kuma kindu gya cina. Kana muhunjia Kefas. Rucini. Okay. Ni. Koguo ni rucini tukaroka rucini kama kawa ndikamba kuingira kirathi. Niki kirathi no nginya uthii ni ukirete ni uthii kirathi tene wona wathii kirathi rwo imari niguo tugakorwo ithu tugatukwa tugethi na mbere. Goka ni nako. No gweterere tuthii tuike ati by around so ti ati ni igongona inene. Yes. Okay. So on Monday we thagathage wega tuma na ndagitari wa Isaac nitwarie maundu therapy kambia Tuesday. Yes, itaanza Tuesday. So thank you so much. Barikiwe sana. I hope hii keki pia nitabeba kadogo. Usio kadogo. Unagawa unajua ni kwa mtoto. Ugawa bwana. Uka. Wangecheza. All right, thank you so much.